asai none district bangko nai mai khopum police station bangko ba mai sangji nam kho lauthuan khwang tachat minute ru jeng kho jarivef chen chui group akhani ancient im ka kho sangji kailong kho tamai kap na kan the tamai kap kan mai tai khwang khat dau kap kan ni sangji nam tong kai asak ta tamai roi kap ka biu lo kan the nam mai nun ta tho ka biu mai cham tho mage group kanai mai biak thang roi ni intaw ngan mai long kho ka biu ka chai mai cham sagwang mage dola nai tai rok mai cso lu phom ka jauna sangji nam kho chana puna ka kho suri sunu mage tumai chujak mai rally talaw kan tunge asai phai pat ban pat ba mai lam kho rok mai naga council manipur villages council lo mai area khani area tong cso gwaile lu phom gwaile gwang kriulana sangji nam kho lat ka phen kan the asai cso ko gwai roi joint press statement ti pai ka mai kyu tho dola nai November chuina sanai punai group kanai meta janghoi kan the tikinu lo ka makhe phaiban patba mai roi kailong mansai khang thaisu nu mai thia khau loba mai hai nu mage to mai la ding la lo mai le ka jauna ti thai pai ka mai kyu tho ancient im khani jariwef tong cadres ka gwai sangji area kharoi tatpat tho November chuina sanai nung tuang public declaration thailaina kalam ka thai puni the kumna ka khoi nai meru khau la jan su puni the tuna sakane group ka nai meru khau kandi me roi support suda lakhe tuna ni sakane thai mai su mai ka biu ka chai mai pat pui thai group ka nai me roi krit la ni na the sangji na me nun ta kailong khau roi tat pa tho kaniu roi gwang ka puni the tuna sa mai la tai tan na nu ni mak mai inda we tuna ni sakane imbu na tupul area women society roi ni party kanai roi subam me thiak ti hai lani mage tuma indaw na asai hai tupul area khaw rally takan the Sroi tupul ko ba mai pui boy na rally ta thau pani yai bui giang kure ani boy rally ta bam tong chau ti ruang mai naga mai pang khau ka kai na ka sai ta zian mai mak na zai kai na suloi su tia na ba mai hai pui boy ani boy long pai na ka bu thai hai giang kure na mai hai thek lo tho ani boy ma ta nu ma ge ani boy kan di khau zai kai na lung nu ma ge chú giảng mày buông khang nang ni quay chân sầm na chăm mơ sai tăng với nang ni quay chú giảng mày la kari na khakata wa kari na akhani me kan di ko zai kai da me tong mak na chú giảng na lung cham khang ani quay pang mày lun hai sin mang na ning ting na nang ni quay ne kan di ta lo tho nang ni quay kan di ta ma me ta ni quay thon ku we ne lai ti cái na sai ka ko thế có mà su lôi su tiện là ba mi hai quay quay bay nè lung ninh khổ thôi lung ninh bạc thôi cặp thôi này la đang ngâm mà khe sản quay những quay ta những quay có mà lục thì cái bill là thì là lục liền ra là thì lung như là cho nó nhiều căn đi làm tàn của chú dạng mày này cần du dây cái chân lục mà khe thì mày hai quay quay rồi khoan khát nó sụn à hai ca mà khát nó sụn à cam là tập bài như thế mày chú lâu nè lại mày găng lâu thơ tụi phải tuồng đặt kè này là nhiều quầy ta có lụi đần à quầy băm bị tuồng thế National Highway 37 Infal Jirivam Cheng tidai pakang ka siam ba mai luan khau Kharampalel Nongdolan khau Ganpati Company roi asai cheng tanda ni me jang roi cheng thinglo da kan the gari khani passenger phuk mai pot phuk mai gari ka goi roi tatlaw ma khang ti thai ka ne Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura roi Manipur tuang critic khani translator Longjam Joy Chandra Khang Baburi Taramani Memorial National Award 2024 tilawna chakhwang sulaw kane November chuina sanai nai Nalgoria Mandup khota kai kan mai kamong khotai mi tong suan tai tipal kan tongai suan tipat me khotai station akhatni sian chuna
dangka chingru ni tilaw kane en bira sing roi kamong kai pau suna ta kai ka mai kamong khautai JNM Dance Academy Director Pukrambam Bilas roi kamong bampi akhani Sahitya Academy New Delhi tong Manipuri Language Advisory Board Member AC Netrajet akhani Tripura Manipuri Sahitya Parasa tuang President Yel Birmongol roi chakhwang sumagin chuna gong gzaw lokane Longjam Joy Chandra Roy Literary Forum da thonku mai indaw lokane khani kamai roi takel laima tengbang lukhang dangka chingru ni tilokane kamung tong bampi akhani sakhwang sumaigin kniu khang sakhwang lun ni lialokane Tamenglong District Khoroi Satellite Transmitter Tech Solokan mai akhoi pina kajan Chiwluan tu phoklokan mai roi tai Kenya tuang Savo East National Park khobam the tumai Wildlife Institute of India WWI Scientist Dr. Suresh Kumar Roy sakan the akhoi pina Chiwluan tu te roi Africa continent ko nai mai Somalia khau tau khal laurai lana Kenya khau samgwang kan tonge tuna scientist roi sakane Tamenglong District Chiwluan nam khau Divisional Forest Office Rainforest Office Rainforest Club akhani nam mai volunteer roi akhoi pina kanai ta nim lana satellite transmitter tai November ta chat nong tai palo kan tongai akhoi pina ka dui tai roi Chiwluan tu kumna ka koi tai roi Gwangram tuna kanai jan pholo kan tongai Chiwluan tu roi Tamenglong impat laulana November 15 nong Orissa State kau samgwang tang lokane katang kau Maharashtra State samka lana Arabian duipui tai Jingbang khani kalan pungu hai inthak mona samlana Somalia Africa ko November chui nong samgwang tanglo kan tonge ka kwe Gwangram tuang cham thu ti thai patmage tunani sae 52 Tamai Assembly Constituency NPF Get Together Come Advance Christmas kamong asa Minister Awangbo New Mekai Tamai Headquarter ko takai kanthe Mitong mong khautai 52 Tamai Kendra Tausiam le Tamai Naga People Front tuang workers akani leaders ka goir gwang kriu lokane Minister Roy Maigwai khawriu lo melat salau kane kumna Manipur tong situation sivam sini kabam bai bai thang roi Tausiam akani Tamai Kendra tong workers khani leaders ka goi roi Mitong kamong khaw kadam gonglan samlo mekhangta Minister Roy Thonku melat salau kane kamong khautai nam chinrai pan mai ADC Caretaker Chairman Tamenglong Maika Gwan mai ADC Saramram Segment Sangjiu New mai ADC Tausiam Segment Jonathan Gang mai 52 AC President Akhwan ka mai NPF Election Steering Committee khani churches leaders women society leaders student leaders goi roi kamong khotai gwang ka jaw lokone kamong ti haugai lo mai suna guest singer ka goi roi ni lu gai mai so lokone Imbu na Minister Wangbo Roy Tamai Kendra Kaulungsi Renda Navam Mai Samai Puinun ko gwe khang Christmas kai pat ni tilaw kane Israel akhani Hezbollah ka khauri hai intha khang kandi kanai roi nuna kanthe Ceasefire su indaw pat kamay tang Lebanon tuang kabang zathang mansay nun roi pakan may tang kaniu kai khawhan gwang dat gai kane Ceasefire lamta US President Joe Biden akani France tuang President Emmanuel Macron kanay roi sign daw pakan tonge Ceasefire sign daw pat kamay tang Lebanese army roi ni kaniu ramkan kabang khaw Israel roi ri sugang may tay mission tat gut puni tuna indaw kanthe kum 2006 kau nai mai resolution tai asailon ceasefire kau palo kan mai kyuthu Hezbollah roi Israel border kau roi bamdu khange Lebanon Israel ramrai kau nai mai letini duithua kau hai Lebanese army roi gwangbam khang Israel roi ni tadat khani Hezbollah roi ni kabamdu thang bam khang tumai nuna kan tonge Ceasefire ti hai sakhwang sumage thai Israel roi attack hai sudat punide tunani sakane
ceasefire ti hai Hezbollah khani India roni thonriu mai lat salokne komlana Gaza khau hai Israel le Hamas ka khau rit intha khang tuna ka phian ba me tuna sai Israel roi Gaza khau roi tapat kan pui thai Hamas ni ceasefire shunu we tuna sa kane Kometiki Israel roi thu mi tainu makanthe Hamas roi nim kan mai man sai phai kha tai impadat ni na de tuna sa kane cham ngan lo the